Shubor nakaslem jong unongsan hima. Uba samborlang dingdo ulong baka khajna baki pat ba kajla ki penlang lingba ka petrol diesel bat ka kyan kade bandrung bet thik hakapla jong ka sarkar yakni uba samborlang ulapun paw hakjingkran mat kinong thok khobor hashilong press club haka arpu atarik nailur ahja arpusan ulong baka cabinet kala ajimin jore ka excise amendment rule ahja arpusan haka khat atarik nailur ahja arpusan bat lingba kani ka amendment la bana wur wer baka don pat ka way ka agency ni ka company ka bawan ha ka MFL trade shu ulaong bala ban smuthu baka tu kani ka khajna baki pat ba ki siu ka sarkar kan rung shakta ka agency uba samborlang ulaong lagata ka bha ban siu kani ka agency an khati ka khajna baki la siu ni ha kanu ka rukam ulaong naka high speed diesel ka khajna ka de 100% naka motor spirit ka khajna ka de khatlai 0.1%, but nak IFML ka tax ka day life percent kini gijing siu khajna ka day bet thek tang ban penhe ka pla jong ka sarkar bakan la ban siu tulop bikinong trai sarkar kinong hikai school baki college badulong baki ai ka baki pat ba ka jila kin penang ka sarkar kam day ban penan kam bakla Kajingwan juga mentakasi address kali press briefing kadi luar jung tu excise amendment rule arjar pesan harba cabinet kadang dep syong kadang dep approve artikel September arjar pesan but kembali semua berbulan ba lingba kani ka excise amendment rule 2025 kan sedang buat gawe ke entity kani kata ka implementing agency ni company kapan menrum kani ka MFL trade but kembali sutu hindak ka bahak kabangi penbiang khajna syaka sarkar jela kanrung syakta firm syakta company dilata bahak bakadi bandrung ki adjust na kata tax bang siu mengi syaka government ni kimut ban minus na kata negiri tilas ki befsyong bukan kata ni haban wa ajing tip tugumangi tip imentai ka state jungi ka khajna ka ba penpelang ya apply rong jong sarkar jelahi di khajna bang siu na ka diesel na ka petrol na ka IMFL dika markini ki habot ka Meghalaya value tax ki hab apa state subject kin patna hidu ka GST te ka high speed diesel ngisiu 100% ka tax ka MS ni ka motor spirit is ka petrol ngisiu khalai 1% ka tax but ka khajna ka hedo ka de na kini ka IMFL dika nakakya ngisiu hadu 5% te kini ki khajna ki bengilum ni kini para kha hi ka de bi tek bangin penhe kapalai rong jong sarkar jela kenang ban tu kiyo ban siu ya tulop jong nong trai sarkar kiyo ban siu tulop jong ki nong hikai sarkar ba school ba college ba pakai ke bangi penpelang tu kemdai ban sha pendivert ane sha perung no shwe te kumbangi sutui ya kadi kathat dan taiti dan ya kata ka agency ke badang wan kumbangi sutu kan dei hidup ban jela jungi kadi ke wan ba te ya kani ke agency ke government ka hapan pembiang kat bakila ikut kata certain percentage te kata ka percentage bagi punya biang ru bin sayo bin ada bio itu ka art finding but kay bagi kwa pat pasno ni ba khajna ka ba kipat ba jong sarkar jelahi jungi kipenmi lingba na kani ka diesel ba petrol na kani kiat kamdi bandrung rumah suwe kadi bandrung ni tek pelayaron jong sarkar jelah bagi benang penang kam te ba kumba judan ka jingong ma ba Ibadan kebuar si oing imli ban saniakan tengah kam sarkar di benang ban yang jat jong sementara dengan hadin ni ada penkrea ni ada dia penduduk ni invest ke business ki penni pada ini ki polisi selokom bagi penduduk jengkemen pada ini marlada ki hak ban minus no naka ke margin jong ki retailers ni nang syong bukan te kasakta pada nomor kumbangitip mentahi kanang mingisni kanang kiyo bet ndu kamarbam adu nadong sedang kan mo kata ka inflation ki ulah pareng te menta kembalong mentai kini ki retailers dan ini kita try dukan ki baterai kini ke kam kiyo kata ka profit ka ba 4% te 4% kata ka profit kamut ba table baro 4% setelah try dukan na katu ka 4% wahapan siu ya bay dukan wahapan siu ya katulop jeng nom tray wahapan siu ka bay light wahapan siu ki bon ki jeng jeng set sekiwe ba teng-teng ka business ka judan ba iting ho ya jing do no te tu ka 4% ka sulong bitek ini tambangin penbiang kata
Tilada ki penduna pada no minus no ikta pada ketak ki baterai ni kekap tengah beli sebut. Mafain hanyu trik September ajar pesan tikat kum garul jung kali ngah hapan up ya report like husni tiban up deh tak report adu like husni yo kini kila nang ya khidmat kila le yang tu ga postcard kila le yang costing bak pricing ini lah syuk bani kerana dia tengah tahi boleh syuk kebakongsan ni kada katakan baka ka khajna ka bangi penpelang ni benta ka pelayaran jong sarkar jela kamdi banca saifun of no syui kamdi banca penyak no kala syui marka long bangala pensai ki mene ba berangat ia ke state subject berangat ia ka megalia value di taksi ka ditang ka petrol diesel ka kya di jaringkan na ngadan berarti ni business dengan share ki mene ngasa share ki gitu ka soft copy jong kumno mengisi ke tax 1% ka tax mengisi na diesel kalai pun 1% ka tax mengisi na petrol palai pun persen ka tax mengisi na kya ka behedo di na kya ka tax kajna tahi ni kani ke agensi kedai na but ke agensi syakta lada kawan kani ke agensi bahkan halor kani ke taxi takan kembang mentah kong nong ngampak yo ya RTI report te baru khai ke download ikin ki RTI application mengapan te andang ina yo ya RTI report baru khai ke sesayang takan naman ngai nakular pi ba andang ada yo ya RTI report anak wan yang ni ban clarify lagi ban persalu ikin ki baru khai ke meledangan apa dia mentai hadu ban yo tak RTI report ke jonga yo gini ki badan mentah ke buat ki ya sekemat kala beli ke cost ka kala beli ke costing ke pricing jong commodities te pinumlah syu atau por we kinong beli pin sngo atau por ndang lia takada ka along proactive no ka action na kalian jongai kan bangia kani kenang bengi badan ni ke treat induk sutu kan tahi ke agensi syakta pat lada pihak ban ai khajana lang kini chana kalong artili kawai isu ka khajna bengi ai ke di banya bi thek syak pelayaran jong sarkar jela tatate berkhaj ki sutu ndai te kani ka khajna mengilum kum di ka khajna bang siungan apla jonga kadi ka khajna ka bang lum ngani ki pat ba nekti ki business ki bengi ni trai sibuk kumpi menta pi wan the petrol wan the diesel itu ki percentage menang ai wan the ke MFL liquor na dukan jungi katu percentage menang ai katu ka bang ni lum ni ki pat ba dai katu khajna katu di benrung be syak pelayaran jong sarkar jela dan balak menu ban penyak bakalate itu di tengah tai ko te menta sibuk for example ngan ai ngadai sibuk menta ban penbiang pada yu tau company ni agency benar nei sibuk menta ki minus part ya profit margin jong ki retailers hanta in kom sim ji pi menta ki retailers kinum na bandong bala duna ka profit margin in penduna no katulop jong kinong tray makinong tray bakado kidan bi bat ki retailers bi wada ka por lockdown ba syakhang dukan kum turu yakinong tray lejong ki retailers ki penbiang bi ki siu penbiang katulop ki klem pendu tementa pada kami kini ka scenario ba ka syak penduna ka profit margin ti ubatre ka business semla kan business at loss ti ban compensate itu ka basya minus ka profit margin nak bahap ai tau bawan nabar teman mentau dan option wahaban penduna nong tray lan wahaban penduna no wahaban penduna ki nong tray lan wahaban penduna no ka bai nong tray kan tai ke pat ka PE ke ka kamram juga ke agensi bat ke tahu private sarkar ke idon kam menura ai tak ke agensi ki ong ki promise berwan rakyat tak barcoding system tingi nga share ke ibu dukan na jong ite na beli ati kan ka barcoding sa share ki shibet aga soft copy jong te ki ong ya kata ka barcoding system tai te ke jing kwa jong pi pat kum ni tre ka kam ni kwa bakan dan di bandan ka clarity kan bangi tre ka kam dira entah ki ong bakin slash ka profit margin jong ki retailers te pimut bele ta ka kam pi ban take into consideration so kan take into confidence so ya baru ka stakeholders kan khatlang ki bonded warehouse owners khatlang retailers dan ngin si syong ba kan ngin sutu ka basudan kam ne bang sudan kam da ka basudan kam ru ina ban negotiate kan no ka ban ai mar haba ka don trista manu sok ubri bon na bar ma jilha kam na long am ka kan sai ni kani ke agensi kedai na but ke agensi syakta lada kawan kani ke agensi bahkan halor kani ke taxi takan kembang mentah kong nong ngampak yo ya RTI report te baru khai ke download ikin ki RTI application mengapan te andang ina yo ya RTI report baru khai ke sesayang takan naman ngai nakular pi ba andang ada yo ya RTI report anak wan yang ni ban clarify lagi ban persalu ikin ki baru khai ke
Baladangan apa dia mentai hadu benda yo tak RTI report ke jonga yo gini gi badan mentah ka buat ki ya sekemat kila dia beli ka cost card kila dia beli ka costing baka pricing jongi commodities te pinumla shu atau ke por wekinong bade bade pin sngo atau ke por ndang lia takada ka along proaktif no ka action na kalian jongai kan bangi ya kani kenang bengi badan ni ka treat induk sutu kan tahi Kaya kita syakta lada pihak ban ai khajana lang sekali channel. kalong artili kawai isu ka khajna bingi ai ka di banya bi thek syak player rong jong sarkar jela kata te berkhat isu tu ndai te kani ka khajna mingilum ru kumdi ka khajna ka bang siwa na pla jonga kani ka khajna ka bang lum ngani ki patba nek ti business ki bingi trai sibu kumpi menta pi wan the petrol wan the diesel itu ki percentage menang ai wan the ka MFL lekan dukan jungi katu percentage menang ai katu ka bang ni lum ni ki patba ndai katu khajna katu ka di ban rung be syak pelai rong jong sarkar jela dan balak manu-manu ban penyak bakalati itu di tengah tai ko te menta shubu for example ngan ai ngandai shubu menta ban penbiang pada yu tau company no agency ban bar nei shubu menta ki minus part ya profit margin jong ki retailers hanta ini ko masih ya pi menta ki retailers kinumla ban ong balak dana ka profit margin in pendana no katulop jong kinong tray makinong tray bakat do kidan bi bat ki retailers bi wada ka por lockdown ba syakhang dukan kum turu yakinong tray lejong ki retailers ki penbiang bi ki siu penbiang katulop ki kan pendu tementap pada kami kini ka scenario ba ka syak penduna ka profit margin ti ubatre ka business semla kan business loss ti ban compensate itu ka syak minus ka profit margin nak bahap ai tau bawan nabar teman mentau dan option wahaban penduna nong tray lan wahaban penduna no wahaban penduna ki nong tray lan wahaban penduna no ka bai nong tray kan tai Kaya pat ka PE ka kamram juga ke agency bat kaya ka daw private sarkar ke idon kam menura ay tak ke agency. ki ong ki promise berwan rakyat tak barcoding system tingi nga share ke ibu dukan na jongite dan beli ati kan ka barcoding man share ki shibet ka soft copy ke jongi te ki ong ya kata ka barcoding system tai Tika iki jengkwa jong pi pat kum ngi tre ka kam ngi kwa bakan dan di bandan ka clarity kan bangi tre ka kam dira entah ki syong bakin slash ka profit margin jong ki retailers te pimut bele ta ka kam pi ban take into consideration so kan take into confidence so ya barokah ki stakeholders kan khat langi ki bonded warehouse owners khat langi retailers dan ngi si syong ba kan ngi sutu ka sudan kam ne bang sudan kam da ka sudan kam ru ina ban negotiate kan no ka ban ai mar ha ba kadun trista manu sok ubri bon na bar jeng ha kam long am dikatakan sai